Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Hasan, NIT 1742112, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Kompi B, Proton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ripaldi, NIT 1742090, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Kompi B, Platon B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isram Yunus, NIT 1742091, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Putra Yadi, NIT 1742092, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Kompi B, Platon B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Nasmil, NIT 1742093, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama Muhammad Farah Samudra, NIT 1742094, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Kompi B, Platon B4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gulham Al-Hadar, NIT 1742095, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogandi, NIT 1742122, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Kompi B, Platon B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrullah, NIT 1742100, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Paldo Mansa, NIT 1742102, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, dari Kompi B, Platon B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Taruna Randi Rinaldi, NIT 1742103, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy, NIT 1742104, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardansyah Dwi Putra, NIT 1742105, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rian Aristiawan, NIT 1742111, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Yusuf, NIT 1742099, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahril Sabirin, NIT 1742113, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Singgi Putra Naga, jurusan Teknika, NIT 1742114, Taruna Dewasa semester 7, Kompi B, Platon B4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarman, NIT 1742115, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Platon B4, Kompi B. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saul Akbar, NIT 1742116, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Ploton B4, Kompi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Wahyudi, NIT 1742117, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Ploton B4, Kompi B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jamil, NIT 1742119, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Ploton B4, Kompi B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Sadaruddin, NIT 1742120, jurusan Teknika semester 7, Kompi B, Ploton 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Charles Mamra, NIT 1742121, jurusan Teknika, saya Taruna Dewasa semester 7, Ploton B4, Kompi B. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selipkar Amir, NIT 1742124, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 7, Ploton B4, Kompi B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.